Anya laki din! Ay, poya. Una yan, tikas to abiyag. Nay, apay ngay paray. Nagunagmutin na pa nagsinay, ma. Naikatag nga ro diti trabaho, pare. Anya, apay ngay. Kaslawang pa'y titalwa bulan mo iya trabaho. Ita na ikakan. Ay, adda nga mintik ka trabahwak asip-sip. Anya, sip-sip. Unay ngay, ha? Tila ipulpulong na itibus mi, pare. Iso ay nikat nakmatan. Unay yan. Ang mga kidi mga no, dararamida makalokwan. Iso ngay nikada ka. Awam mo, pare tamo. Oo. Bihibak tupay dyan, parts. Kasta ayak. Kaya ala, mangsapol ka man na paray. Ado ti mabalin na pag-applyan iti trabaho. Laki day, nagagag kang agbiraw. Ay kung makabiraw ka. Oh. Manun alawas tinapalabas, manipod na ikat ka iti trabahom. Aging ka ita, kaslaawan pa'y plano nga agsapol iti panggadam. Ah, Adda ka matlatan dito'y balay anak kauldag nga agmalmalam. anya kalakit dinaya bakit? Inakto ka di mang sapol. Kano? Nagtambling ti masikog? Wanuno agitlog di baka? Anya. Agil-ilad ka matan nga agmalmalam. Kunamlano awan pinutot mo apakanam iti kastang aramid mo. Wala, husto ka din bakit? Rumwarak intun bigat. Mang sapulak iti panggadak. Ala, mangsapol ka iti panggadam, tasaya atam ti trabahom. Tapno man mo't agbayag ka, sana kasta. Manon at trabaho ti inaplayam, ngem di ka mo't agbayag. Kayo sa wing nagsapsapol kayo ti konduktor iti bas ngay mamaniho yaw, angkay. Wow, hindi pa'y napanalawas nagsapsapulak. Ta imikat nga mihinan ni Roy asigod akad kadwa. Ah, kasta aya. Ang mga nuad na amom ama irekomenda mo ko. Ay, bareng maya ni Pari Malyong aangkay. Awang aming trabaho na itakay. Kastaya, pakibagam to mga rugeng kwana, bareng kaya na, ha? Ay, una angkay. Mapanak di balay dahin tumalag. Ibagat kingwa na. Warak ko man, ngumadda ka man pare. Huwag paray. Imaya ka, tao may ka kumasaludsudan no da na biro ka mo na trabaho. Ay, awan ba yung pare? Ay so asa na sumarsardeng tingiwat ni bakit ko. Kasla upang agmaya putak. Anya! Una yun, tawa, puta ka puta, jo! Ala, ingkang karoon dyan ng kalbaw. Agsapsapol iti konduktor iti man maniho na abas. Ah, kaslaya, anya nga minang tibas nga iman maniho na ita? Bagyo to Biskaya, paray. Ingkantap no makasaritam iti nasayaat, oh. Wan mga pare, nang paglakid din ta nadamag mo agsapsapol. Ay, kiuwin, ah! Sa napana nga minidya balay na iti kalman. Napana gimatang iti lako ti anak na atsili, aul. Kaslaya, alang nga pare, inakman ni Jabalayda. Apay nga inikatda kay tisigod at trabahong. Inikatda kang gan. Tadda nga minti ka trabahwak asip-sip. Kastaya. Kat dito'y kakanya ko na. Sure, anggal. Sigurado ka, akaba alam ti trabaho ti konduktor. Anya laki din ay anggal. Kaslawan talakyo kanya. Kabailak man. Nasayado kasta. Kaano ka nga damang rugay. Di uray man itanggal. Anya. Ay, una yan. Ipabigat mo mati na. Tanubigat pa iti pa nagbiyahe ta. Anya laki din na yan. Ay kat nasaya at nakabirok kan iti trabaho, malyong. Uwan bakit? Isa pang asim ah. Tasaan ka kumamot ng aputak. Anya? Anya, Maumuma ako ni tinghiwat mo. ti awanan bain. Sa anak matkat nga agniwat-niwat no amom kumameter aramidam. Ana, adday ta ka manan ako na akong kahit. Mangrugi ako ni ti trabaho kintun bigat. Isa pang asim ta gusto kumamot na. Nasayaat. Say-sayaatam ti panagtrabahom kini Uncle Boy. Bareng agbayag ka kenkwana. Anya lakit din na yan.
Un ka day bakit? Ato'y titigat yun, Nana. Manungay ti bayadak. Tangay ka dandani kayo. Iso discounted ti pasayaw, Nana. Anya, dandani nga ibagbagam. Di kahit ko asawain. Senyor kayo. Iso ako nakadandani. Anya, ay nagalas mo tanday tanga ugalim si Kamalyaw. Katuan mo, Nana. Huwag mo matibagbagak. Anyan lagi dinaya. No, senyor, dandanin. Nita ulitin na. Si Kaman mo ti pangibagaak iti dandanay. No saan nga sakit tinakamawa? Saan nga sakit tinakam ko, Nana? Tasaanak pa'y mo ta, senyor. Anya, Hala, agbayad kay kiti, Nana. May saadandani. nagalas at talaga ti ugali na dayjay Amalyaw. Ha? Apay ayan, Nana. Nagluganak iti boss iti namin san ngal daw. Isumot gayam ti konduktor iti iman maneho ni Buyay. Ay, wan, Nana. Isaon ti konduktor ti bas ang paggibis kaya. Ibaga nakit din kanyak, adandani akanaw. Ha? Dandanay? Wan, gaputa sinyura kaun. Anya? Ay, maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay, talaga pagsasawa. No iso ngay nga tamo ti pangibaga ak adandanay. Unay na malyong aya. Malahbayan yun, Nana. Kasaritak taw. Ibagak day taking kuwana. Apay, anya manin di mang mangag ko nga inaramid mo kano iti may sa pasahero as senior citizen. Ha? Adaya mo. Anya kumangay mo ti aramidag. Imbagam kano adandani. Anya laki dinaya. Baga mangarog. Papanan lang ay nusan adandanay. Ay, sika talaga malyong. Tilar aramidem. Uray pa'y senior citizen. Saan arumbang na ibagbagam ti kasta. Anya laki dinaya. No sika ngay nga tamot ti pangibagaan da iti dandani. Sa anak pa'y mo ta, senyor, oh. Ay na, tasumungbat ka pa'y laang. Itultuloy mo day tanga aramid mo. Takita no saan aday tamanen ti pakaikatam iti trabaho. Kastagayam timbaganakan ka da di Amalyong kumaray. Wan, kumaray. Saan nga rod ang maikat iti panunot ko na ijay nga imbagana? Anya kita dandani amapan na ibagbaga? Na yan na Amalyong dayjay. Uray bakit akon katagbiagak pa'y mo't itinapao. Ibaga nakit din adandanay. Ay, marurudak at talaga kunkwana. Ay, sakti pang ibagaan na iti kasta. Makangag Pagsasawam, ay maruam mo. Nagturod amang ibaga. Adandani akanaw. Ay, tiawanan ba'y na lalakay? Maminsan pa'y kunak tumag. Sa dino ti papanan nyo na naminda. Mapanak ijay bambang. Ato nga ron titigat yun, Nana. Discounted, dandani kayo matay. Nada. Dandani ngay bagbagang mo, si Kamalyaw. Anya laki tinaya, Nana. Dandani ko nakata senior citizen kayo matay. Di dandani. Madin sakit diya. Ha? Oy, bakit akon ngam agbiagak pa iti napaot? Amom aya, adandani akon. Ni Nana may saan namang angaw. Panagkunam, ang angaw dayta. Sika nga tamo ti pangibagak iti dandanay, nusan ngagsakit tinakamaw. Ay, nagbayad ka kiti, Nana. May sadandani, tibayadan nyo. Aniya?
Ay, nasayat man ta nagranata. Bela, Nana, pangasem, tabagbagam man ti asawam. taapay? Ibagam kan kwa na, saan na nga ulitan nga ibaga kanyak, adanda ni akon. Anya, kaano na nga imbaga dayta? Naglugarak ngamin itibas, idi namin san nga aldaw. Agasam man, ibaga nakit kanyakon, adanda ni akanaw. Ay, makapaluksaw. Talaga dayjay amalyong, awan dengdenggan na. Amin samot ngamin, ababakat kan lalakay nga aglugan itibas, kat magbaga na iti dandanay. Ay, apo aya. Ala, bayan nyo nana, kasaritak to ti asawa. Sika talaga, awan dengdenggam. Apay manin aya. Kasangsangpot ko pa lang. Ngam kastamanan ti bagbagam. Nagrana kami kininana minda itay ije tersena ni Auntie Maria. Ibagbaga na nga imbagam kanukan kwa na adandani. Kay, anya ka nung ti madi iti dayjay kat pudno man. Bakbakitan ako na. Anya? Senior citizen nga ron, di dandanay. Diyan laki din aya. Hay, jak amukan kamalyong. Iti kasta nga ibagbagam kadag iti babakit kan lalakay. Makaamu ka no tutupanda ka. Ha? Amangan mo no sikan ti dandani. Anya? Senior citizen dan, ngam saanen anasken amapan mo ibagbaga kadakwada a dandani. Dandani, tamadimot na. Panunutamot ka di ngamin, no bilang tasikan tumot ti lumakay, ta ibagakken ka a dandanikan, no saan nga agasok day tagong mo. Nagadungay bagbagam. Mabisina ko. Tingka mangisagana iti makanan. Kunak tumot ka, ibaga na mulakan katikas itimbaga na kanyak idinagluganak iti baus. Nagmadingarod adenggan ti imbaga na kanyak. Dandaniak kanaw. Di mo pa'y sinipatag na kam tiyawanan bain. Bay amon Imbagak mo't kiti ti asawa na, abagbagaan na day amalyaw. Inaurain ang makarana iti mangtutop kan kwa na. Sapay la kuma, bareng iso ti pagnakman na. Iso amani po dita. Ay, dakayatan ti aglugan iti bas. Ha? Ano saklangan ti aglugan iti ban. At least ijay, awan ti konduktor amang ibaga dandaniak. Ay wala, uray siya kumaray. Jak meten kaya taglugan iti boss. Makadlawak man. Anyat madlaw yung gan. Manumutin alawas akas to iti mabaspasamak. Kasla mabilbilang dagluglugan iti bas ngay man manehok. Kan madlaw ko apasigla nga ubing ti mayat nga aglugan. Anya, awan matang taglugan ababakit kinlalakay. Kasla mas kayat damutan nga aglugan iti van ang nagngina ti basahe ngim iti bas. Saan mo siguro ang gail? Amang ano na ira na laeng. Sapay la kumaangaro, takasta, malyong. Ay naparay. Adun dagiti senior citizen, dito'y lugar tayo nga do ti reklamo na may papangking ka, oh. Babakay kinlalakay dan. Saanin anas ka na mapamoy bagbaga, dandanida, oh. Siga, di mo pare. Iso nga rin ti makagapaw. No apay asaan na kayat nga aglogan iti pas, gapuking ka. Una yan. Ay na, numaamuan ng kalboy dahi tangan aramidam iti pasahiraw. Ang mga kidi mo no iso ti pakay katam. Ay agan ang nagkaparay, oh. Gapo nga miniti kasta nga rami maw. Awanin ti mayangaw may aglugan. Siyempre apiktado ti kita yo, Iso gusto nga mainan ti dandan nga ibagbagam kadag iti senior citizen. Sayang mo, no gapo lang iti dayta ka mawalang ka iti trabaho.
Nagsingpel lang aro rin ti boss mo, oh. Ay na, iswasaan kami nga gluglugan iti bus nga iman manihom. Tanagalas mo nga may tiyugali na niya konduktor mo. Nagalas mo't lang kiropa na. Ha? Agasam man, tamin ababakat kan lalakay nga glugan. Kat mapanaki din, ibagbaga dandan ni kanaw. Ti awanan baen na lalaki. Anya? Kasta ti bagbaga na iti pasahero? Katuwang makapainsultaw. So amadlaw mo siguro nga awanan ti senior citizen nga glugan. Kaputa di na kaya ti ugali na. Anya? Ay una yun amal yung dayday. Sumilagaya ma. No masuk katanday di akong doktor. Iso, aglugan kami tumanan. Ngamno ita, ay kat, ano san mi pa lang ti aglugan iti van Ha? Naimbag ijay, tawan ti konduktor, amang ibaga kada kami, adandani kamen. Ha! Isumilagayam. Nga awanan ti met nga glugan dito'y bas nga imamanihok. Gapoy tarabig mo! Ha? Nagkunang aming keng ka, amapan mo ibagbaga kadakwada adandalidan. Angkay, makapainsulto mo ngamin dahi tangaing ka ibagbaga, malyong. Tauray sa alumakayang. Madi mo lang ti panagdengag ko itakas tanga ibagbagam. Kukwa, angkay, pasensya ka na. Ngamjak kayat tikas tanga ramid mo. Angkay, itad kontis wildo mita. Kat saan ka nagtrabaho, inton bigat? Ha! Mangsapulak laangag, iti kasukat mo! At data, saan ka nga agbayag iti amin a pagtrabahwam? Amin ngamin a pagtrabahwam, ket nayunam iti kalukwan. Anya nga ita? Una yun tikas to'y bakit? Ita, agparikot ka manen iti panggadam. Tanakaungeten ti bus mo ken ka. Ha? Idi pay lang amin nga ibagbagak ken ka asar dengam day nga ibagbagam adan dani kadagiti babaket ken lalakay. Ngam sigilat tamat. Ala, gusto na ba? Agnakam kamat siguro. Salbag ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.